وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا Kang, di kampung apa namanya itu, Kang? Ini teh Kampung Lebak Jaya. Kampung Lebak Jaya. Oh, desanya termasuk desa Desanya ini masuk ke Ciwangi. Ciwangi ya, kecamatan Lubur Limbangan, Masya Allah. Kabupaten Garut. Iya, sahabat lah, kali ini juga saya bersama ditemani dari channelnya Saipul 27 nih, buat sahabat juga yang belum like dan subscribe channelnya Saipul 27 bisa dikunjungi ya. Saipul 27, dan di sebelah juga kita ada Iwan Sempil, sahabat ya, sama konten kreator. Waalaikumsalam. Nah, buat sahabat juga kita sekarang lagi bareng ya di Kampung Lebak Jaya. Oke sahabat ya, kita lanjut ke acara pernikahan sahabat ya. Oke Kang, hatur nuhun Kang. Siap, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, berjumpa kembali di channelnya Kang Barok Official. Kali ini saya berada di perkampungan Lebak Jaya ini sahabat ya, Desa Ciwangi, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia sahabat ya. Di sini juga saya berkolaborasi bersama Perbugat Channel sahabat, meliput suasana pernikahan ya. Dan ini suasana sebelum acara dimulai sahabat ya. Kita lihat-lihat dulu situasi ke acara lokasi hajatan ya, hajatan pernikahan sahabat. Ini di Kampung Lebak Jaya. Masya Allah ya. Sambil menunggu pengantin pria datang, kita lihat-lihat dulu sahabat ya. Assalamualaikum Ibu, itu laras di Kampung Lebak Jayanya. Kalau betul desa Ciwangi ya, Masya Allah, Kecamatan Limbangan ibunya. Dia bersama ibu siapa tuh? Ibu yang hatur nuhun ibunya ya tuh. Masya Allah ya, kita lihat-lihat dulu situasi lokasi acara hajatan sahabat ya. Nah, di sini juga ini lokasi dapurnya sahabat. Nah, gitu. Tuh, Masya Allah ya, ini persiapan buat acara parasmanan sahabat ya. Ayo teh nuju nyangu Bang, itu nanya. Oh, Masya Allah ya. Di sini tradisinya pakai masih tungku sahabat ya. Itu nikahan teh teteh sana minat ya? Teh Ida ya bersama AA. Ojak. Oh, itu pamegetna teh di daerah mana? Di Bojong. Ayo bersama AA siapa tuh? Adedi. Siapa tuh nanya? Salah sahabat ya, kita lihat-lihat ke lokasi acaranya sahabat ya. Itu yang nikah teh siapa namanya? Arojak dari kampung Cipeje ya, Cipeje. Ucapan doa dong buat Arojak. Oh, ini adiknya. Oh, adik Arojak. Oh, ucapan itu buat kakak, Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Itu bersama teteh siapa namanya tuh? Teh Wida, adiknya Arojak. Oh, terima kasih teteh ya. Assalamualaikum. Ojaknya putrana Haji Ira, Masya Allah. Ini rombongan dari kampung Cipeje ya. Tuh, ini bawaan seserahannya sangat masih unik sahabat, Masya Allah tuh.
ada cau cenah pisang seorang Sunda mah eta seorang cau pisang. Cau pisang Masya Allah ya. Oke sahabat ya, kita saksikan terus acaranya, simak terus video ini. Siapa ngantena? Damang. Alhamdulillah. Tabu sabaraha lungsur ti bumi ya? Tabu dalapan. Tabu 8 itu sarang aasan amin ada. Aroja. Rojak. Izin ngaliput suasana pernikahannya. Ya, mangga ayo lajeng Sahabat ini rombongan pengantin dari Kampung Cipeje ya. Masya Allah ya. Dengan Rojak ya, saudara Rojak. Nah, lajeng. Sarangkannya merah. Jadi itu rombongannya di Kampung Cipeje gitu aja. Masya Allah ya, kampung dari Kampung Cipeje, Rojak ya.
وبارك عليه. مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا جاد الحسين، مرحبا يا نور العين، مرحبا جاد الحسين. صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا طلع البدر علينا من سنيات الوداع علينا، ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شراب المدينة، لا يا نور العين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. Oh siap, Masya Allah. Bawa tahu tuh saudara Dinggul ya, Masya Allah pejuang ya, ini dari rombongan Kampung Cipeje sahabat ya. Yang diajak sangat banyak sekali ya, ini kerabat dan saudara-saudara karena dari saudara Rojak ini. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, فالتفت منه البدور مثله مسلمك رأينا، انظرنا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله
Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dada. Assalamualaikum, ini sahabat ya, hasil dari tataria senior kita Ibu Wida Salon sahabat ya, dari Limbangan. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أموالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب دواكين ولا دواكون. Alhamdulillahil mahmudi bini'matihil ma'bud biqudratihi al-muta'i bisultanihil marhum min adabihi wa syatwatihin nafika amarahu bissamawati wal ardi alladhi khalaqa biqudratihi wa ma yajahum bi ahkami wa ajahum bid-dini wa akramahum bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala azamatuhu ja'ala al-musyahara sababan lahikon wa amron muqtaradon aw syajabihimul arham wal janal anam wa qala ajamin qail والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا.
فأمر الله يجري إلى قضاؤه يجري إلى قدره ولكل قدر يجري إلى قدر لكل قدر أجال ولكل أجال كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أقول قولي هذا ولكم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم منك لله وأنك لله فقد استحق ولاية الله. Hei zamadak nikahkeun kaula ka anjeun anak teges kaula nu ngaran Aida Royani kalayan nganggo mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Tarima abi nikah kaneng Aida Royani binti Bapak Asep kalayan nganggo mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Sah atau sah? Barakallahu lakum. Alhamdulillah sahabat ya, acara akadnya lancar. Wali babarik bainahuma kama alaka pertama itu wilayah wali babarik isi karena acara ramatama mangga kasadayana tetamu rombongan tetamu uleman kanggo ngalaksanakeun acara ramatama kumargi pangiten sohibul hajat di parantosnya yogikeun sa aya-aya saksana salah kadarna mangga kasadayana ulah aya anu kalangkung mangga bade dikawitan ku ibu-ibu atau nanti bapak-bapak mangga oh bade bapak-bapak lah mangga alami ya buat apa di sini bersyukur sepanjang waktu setiap nafasmu seluruh hidupmu semoga diberkahi Allah semoga
Mana